wakho Nkosi. Kubingelele mhlobo wami ekhaya egameni likaJesu kulanga lethu lesibili egameni likaJesu sesabuka yona indzaba yekuvuswa kwetibonza nekuvuswa kwamasango eJerusalema yemvuselelo ukuthi kuze ichitheke imvuselelo ebandleni laKristu kuze libandla libuyiselwe esimeni salo laNkulunkulu lisekhona egameni likaJesu. Tintfo letingakuthi sitibuke egameni likaJesu sitimise kahle njengelibandla egameni likaJesu. Lokuvusela konke ngumfundisi Makhubu egameni likaJesu ngiyacela ukuthi sesibuke egameni likaJesu sisencwadzini yaNehemiya egameni likaJesu sehluko sesibili lasifundza khona egameni likaJesu livesi lesi-17 la kuthiwa khona ngakhuluma kubo ngathi kambe nayibona yini lenhlupheko lesikuyo ngokuthi iJerusalema ibhidlitiwe nemasango ayo ashiswa ngemlilo. Wotani setekwakha kabusha libonza lweJerusalema kuze singabi nelihlazo egameni likaJesu. So siyabona lapha ukuthi egameni likaJesu iJerusalema beyikathe isemahlazweni ngokuthi tibonza talo nemasango alo lelidolobha laseJerusalema bekakathe abhidlitelwe phansi egameni likaJesu. So sifisile ukuthi sikubuke lokho esigabeni sakho njengemzalwane ukuthi ulubandla egameni likaJesu tisho kuthini tibonza kuwe asho kuthini nemasango, ngoba kungendeka ukuthi egameni likaJesu ube ngilo lithembele lakhe uNkulunkulu kodwa lelisemhlazweni naloko ukuthi kude tibonza and futhi kude nemasango. So ku-possible egameni likaJesu ukuthi ube iJerusalema nje ube lithembele lakhiwe kodwa lelide tibonza nalelide futhi emasango. So sifisa ukuthi sibuke namuhla ukuthi egameni likaJesu bekakathe kuyini bumcoka betibonza kuleli dolobha laseJerusalema. Sitawubuka ke bumcoka bato tibonza namuhla bese sesiyathandaza egameni likaJesu. Wekucala tibonza egameni likaJesu ngito lebetikatse tenda ukuthi lidolobha libe yincaba, belikatse licinisa lidolobha, bekatse tibonza tilenda lidolobha libe ngilelivikelekile naleliphephile. Shothi tibonza timelele emandla nensinziso. Bantu bebabalekela edolobheni
egameni likaJesu lelinetibonza egameni likaJesu bekufana nokuthi babalekela encabeni egameni likaJesu. So kuthini ke njengelibandla ukuthi ngibhidlikelwe tibonza, kusho ukuthi elibandla egameni likaJesu lilahlekelwe egameni likaJesu mandla alo ngoba lidolobha belinemandla ngetibonza talo egameni likaJesu. Nikhona masibathandekayo, ngisho nalaba buthakathaka bebakwathi kubalekela kuleli dolobha bakhona ukuthola kuphumula ngokuthi kunetibonza. So asikwati ukunambitha ngisho nekuphumula, rest egameni likaJesu nangabe shothi silibandla lelibhidlikelwe tibonza egameni likaJesu. Kwesibili, tibonza betikathe tehlukanisa lidolobha egameni likaJesu from a village egameni likaJesu. Belikathe lidolobha lehluka nje ukuthi akusasike manje lona umango nje egameni likaJesu, kodwa lidolobha ngetibonza talo egameni likaJesu. Lokusho ukuthi umzalwane lo tibonza akehlukaniseki ukuthi is this a villager or this one is from the city egameni likaJesu. Nikhona masibathandekayo. So siyafuna ukuthi egameni likaJesu siyabona ukuthi letibonza timele iona kuhlonipheka egameni likaJesu egameni likaJesu egameni likaJesu kuhlonipheka and dignity sizotha egameni likaJesu. Shothi libandla nalibhidlikelwe tibonza talo lilahlekelwa kuhlonipheka, alihlonipheki egameni likaJesu egameni likaJesu, libabethe futhi nesizotha egameni likaJesu ngokuthi kude tibonza. So tibonza tibalulekile egameni likaJesu ukuthi tivuke futhi kuze ukuthi iJerusalema lenguwe, iJerusalema ngoba kwalunga leJerusalema lenguwe itawulunga neJerusalema egameni likaJesu, libandla at a local church level futhi litawulunga futhi egameni likaJesu Jerusalema at a universal church level egameni likaJesu. Kwalunga leJerusalema lengimi, tibonza tamtabuyela temakahle egameni likaJesu, nemasango emakahle egameni likaJesu. Sitawunambitha kuhlonipheka egameni likaJesu, libandla lihlonipheke lingatseleleki lingabukeleki phasi egameni likaJesu ngokuthi leJerusalema lenguwe inetibonza egameni likaJesu. Phindze futhi kwesithathu egameni likaJesu tibonza egameni likaJesu betikathe tibalulekile ngoba egameni likaJesu betikathe tivikela ukuthi kube bede sitha lesikhona konje kungena netimbungusha nje netilwane letingakhona ukuthi tingene ngaphakathi edolobheni egameni likaJesu, ngoba siyathi ukuthi ngekhathi edolobheni ngilapho ekhathi kuhlala khona emabhange aleli dolobha bekhathi kula ngekhathi egameni likaJesu. Yonke into lehambisana nemnotho walo leli dolobha bowuphathelene nemnotho nekuthuthuka kwelidolobha bowukathe ugqinwe ngekhathi edolobheni. So nangabe kungena titha ke kungena abantu labangakafanele egameni likaJesu, lokusho ukuthi lo mnotho waleli dolobha bowukathe usengcupheni egameni likaJesu. Nanamuhla we have a problem, sinenkinga ebandleni ngoba libandla libhidlikelwe tibonza talo. Ukhanza ukuthi egameni likaJesu the many areas tinhlangothi ngekuhlukana letihlaselekile, ukhanza ukuthi sekungena timbungusha lapha egameni likaJesu teba umnotho welidolobha egameni likaJesu. Likhanze sitikhanze silibandla egameni likaJesu nasifuna kwenda timba sikhona ukutenda kahle ngokuthi leli bandla leli lejelwe umnotho walo alukwati kuhamba, because there are three things that we need for the move of God to succeed. Sitsinga timbo letinzathu. Kwekucala egameni likaJesu sitsinga umbono, kwesibili sitsinga abantu labatawusekela lo mbono, kwesithathu sitsinga resources egameni likaJesu. So kwababede letinsita tekuchuba lo mbono, noma umbono ungaba muhle ube mkhulu egameni likaJesu, kodwa awukwati kugijima sigaba lesingakanani nangabe kude letimbo letinsathu tibambise netihlangene ndzawonye egameni likaJesu. So nangabe libandla libhidlikelwe tindvunga talo egameni likaJesu, kunengi lokufika kuthathe lapha kwebe egameni likaJesu. Kwanza ukuthi libandla, the church egameni likaJesu is vulnerable. The church cannot move as much as the church is in slow motion. Libandla liku slow motion ngokuthi tibonza talo tiphansi, and egameni likaJesu lokunye tibonza batikathe tikumele. iBhayibheli nawufunza incwadi yeTaga chapter number 25 verse number 28, liBhayibheli lapho lithi umuvu longakhona ukuthi bamba ufanana nelidolobha lelibhidlikelwe tindvunga talo egameni likaJesu. So siyabona ukuthi tibonza tiphindze timele i-self control kuti bamba egameni likaJesu. Nangabe shothi libandla egameni likaJesu lide tibonza egameni likaJesu, leli bandla lelinguwe awukwati ukuthi ubonakala ngokuthi ngosiyami kude ne self control, kude kuti bamba, kude kuti khuda, kude kuti tsiba egameni likaJesu. Ukhanze ngosiyami ukuthi ngosiyami lona libandla leli, kodwa ngosiyami ukhanze ukuthi ngosiyami egameni likaJesu ukuthi bamba lo mzalwane uyakhuluma nje noma ngabe yini ngosiyami akhwela tehlele, kwende ukuthi ke leli bandla lelo lingasahlonipheki, lemvi ingasathatheki kahle ngokuthi lo hlobo lo mzalwane lude
tibonza naze kakhuluma yena Nkosi yami kusaphaka boswayi kusaphaka konke egameni likaJesu ngalokuthi sekukhuluma yena lo muntu lona Nkosi yami usinzisiwe uze athi mina ngendiwa kanje lidolobha lona kodwa libhidlikelwe tibonza talo kude buhle lokubunyele bekathe kumelwe tibonza betikathe egameni likaJesu titinhle betikathe kungito letiheha umuntu lohamba lekhashane ekutithi wodala egameni likaJesu shothi timele a strong character egameni likaJesu kusho ukuthi umzalwane lobhidlikelwe tibonza takhe egameni likaJesu i-character yakhe in ruins isemahlazweni lelibandla lisemahlazweni leli egameni lika uyakholwa lo mzalwane kodwa kude character egameni likaJesu akakwati ukuphila nebantu egameni likaJesu akakwati iJerusalema kodwa lede tibonza so siyayidzinga ke egameni likaJesu leJerusalema ukuthi ibuyiselwe kabusha ngokuthi betikathe tinjani tibonza kuqala ibuyiselwe esimeni sayo la uNkulunkulu afuna iJerusalema kuyibona khona lokunye futhi ngetibonza teJerusalema tibonza tati balulekile edolobheni futhi ngobe balinzi belidolobha bebakade bahamba la ebonzeni kuze ukuthi bahlole ukuthi kude yini egameni likaJesu iintruder noma umuntu lofuna kungena ngaloko ngekho emthethweni kule dolobha ngibo bebakade babona ukuthi kude nibuqala nebugebengu lobendekako ngobe bakhona kuhamba la tukwelibonza lokusho ukuthi ngalami magama it was a strategic position egameni likaJesu nangabe shothi ke libandla libhidle kule tibonza talo lobulinzi balo egameni likaJesu alisakwati libandla kulinza emkhulekweni emthandazweni nje namuhla sekulula ukuthi Nkosi yami umzalwane Nkosi yami alale nebakithi Nkosi yami abone ngako sekuvukile kusekusile ke avuka tetfale libandla alisathanazi sekude bulinzi egameni likaJesu kanti sidzinga watchmen and watchmen beyikatha inetikhathi tayo tekwathi ukuthi ngihamba nini ebonzeni lasedolobheni kuze ukuthi ngihlole kahle egameni likaJesu so when the church's walls have been destroyed the church is a prayerless church egameni likaJesu the church has lost its strategic position egameni likaJesu kulinza la dolobheni egameni likaJesu sitha siyatendela mathanga nje ngobe libandla lilahle umsebenzi walo wekulinza kude tibonza kude libonza lomthandazo kude libonza lokulinza emthandazweni ngesikhathi ngobe umlinzi bekakathi alinza ngesikhathi sithe so you need ukuthi nasifuna kuvusa tibonza silibandla kubuyelwe egameni likaJesu tivukele tibonza tekulinza egameni likaJesu ube nesikhathi sakho sekuthandaza ube nenzawo yakho yokuthandaza la ulinza khona emthandazweni kuze sitha singenti mathanza kuze ukuthi nekuhamba kwakhe uNkulunkulu nemove yakhe uNkulunkulu ingabi in slow motion ingabambeleleke ngobe kude balinzi ngobe uNkulunkulu uthi kwadzingeka nje umlinzi umuntu bekangema esikhaleni kuze ngikwadi kusebenza so kwesinye isikhathi uNkulunkulu kumele ukuthi angakhona ukusebenza emhlabeni liplan lakhe liphumelele ngokuthi kude bamvu labalendele liplan lakhe ukuthi balichase ngemthandazo balichase ngekulinza egameni likaJesu so ngiyafisa ukuthi sithandaze ngaphasi kwamagama ukuthi awunkosi buyisela tibonza tami egameni likaJesu restore our walls Lord sihlumelelise Nkosi sibuyisele egameni likaJesu la egameni ebuhleni bethu njengelibandla ngiyacela sesithandaze ngaphasi kwamagama lihloniphekile Nkosi livu lakho liphilile egameni likaJesu walithumela wabaphilisa abantu bakho ngalo wabenda bagejwa kufa siyabonga Nkosi ukuthi libandla liyavuka tibonza talo tiyavuka futhi iJerusalema itawuphinze beyinhle futhi kuhlonipheka kwayo kuyabuya egameni likaJesu ubulinzi bayo buyabuyiselwa egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu babe siyabonga in Jesus mighty name. Ngingo wakho